memberi kesempatan untuk anak-anak bersekolah secara gratis dan pengobatan gratis kepada penduduk-penduduk di sini. 所以希望今后我在我的工作当中，我希望能够为我们南棒省和中国各个省份之间的这个交流做出自己的努力。 Ya, pekerjaan Bapak sangat pragmatis dan berguna, dan saya berharap saya bisa berupaya untuk mendorong pertukaran antara kedua negara dalam pekerjaan saya juga. 然后就是在我来之前，我们中国驻棉兰的总领事孙昂先生，他跟我说他曾经来到美丽的南棒省，给他留下了特别深的印象，所以他说一定请我替他问候市长和在座的各位官员，向大家表示亲切的慰问和感谢。 Sebelumnya Bapak Komjen Bapak Sun Ang kami juga memberitahu kepada saya. Sebelumnya Bapak Komjen pernah datang ke Lampung juga, dan disampaikan dari Bapak Komjen juga sambutan hormat kepada teman-teman di sini. 谢谢大家，terima kasih. Terima kasih pada Mrs. Wang Yun yang sudah menyampaikan kegiatan atau kunjungan kerja Bandar Lampung, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, dan sudah bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Herman Aer. Jadi apa yang disampaikan tentu sangat baik sekali untuk kita pemerintah kota dalam kunjungan kerja ini. Ya, silakan. Tambahan. 那个市政府秘书长向王副总表示最高的诚意、谢意，非常欢迎你这次来到我们本地。 Untuk selanjutnya kami persilakan pada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan sambutannya. 我们接下来请市长致辞。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Puan Yin, Puan Ling. Kami pun yang saya hormati Wakil Konsul Jenderal Rakyat Tiongkok Ibu Wang Yun, yang saya hormati Konsul Muda Kedutaan Jenderal Rakyat Tiongkok Ibu Deng Yun, yang saya hormati Ketua Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Lampung Bapak Christian Chandra, yang saya hormati Ketua Yayasan Dhamma Bakti Provinsi Lampung Bapak Tanto Nugroho, yang saya hormati Sekretaris Umum Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Lampung Bapak Stephen, yang saya hormati Pak Sekda Kota Bandar Lampung, yang saya hormati para pejabat lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka di ruang rapat. Ya, ruang rapat wali kota ini dalam keadaan sehat walafiat. 非常感谢这次的机会，有这么荣幸能够邀请到王副总，然后还有在场的各位市政府的官员，非常高兴今天在此齐聚一堂。 Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Wang Yun di Kota Bandar Lampung dan Ibu Deng Yun. 欢迎王副总还有曾女士来到我们南榜市，班南榜市。 Kunjungannya ini sangat berarti bagi pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. 您这次的访问对我们南榜市或者南榜省来都是非常非常有意义的。 Terutama hubungan antara rakyat Tiongkok di Provinsi Lampung ini cukup baik dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Bandar Lampung.
在本地的中国的人民跟我们本地的省政府跟市政府都保持相当良好的关系。Jika rakyat dari Tiongkok hadir ke Bandar Lampung ini, banyak sekali tempat-tempat wisatanya ya, di Provinsi Lampung, di antaranya di pesisir Lampung Barat dan juga di Pesawaran, daerah apa namanya, Kilauan, Pahawang, banyak kita tempat wisata, tidak kalah dengan Bali. 市长表示，中国人民来到本地很喜欢去几个旅游点，包括是南方的西部，还有沙瓦兰，好几个很美丽的海边，不输给巴厘岛的风景。Ada juga di Lampung Timur, gajah, dan juga ada hewan-hewan lainnya, tidak kalah pentingnya dengan daerah-daerah di Indonesia ini juga, Bali, banyak tempat rekreasi-rekreasi lainnya di Provinsi Lampung ini. Namun minatnya di Kota Bandar Lampung karena hotel kita cukup banyak